Otanua kwa noa kuigwa ndo maitana oh my dear otanua kwa noa kwa nasiana yikala katika environment izio ina asi on them eli ituni kiumba nyani wa omondi family ilai kwenda utele welaite ati masi na salonde desi imutua noni bando bai binda ya miaka 5 na tunakana kamwe kiako ka twewa nite ondo anomegwa na maibanga musiwo matinamba utwana twewa nite tusia siana ite tusiesioka na itina wakusia kana kambe kibeti cha liu kile pio tuikwatiani hata kidogo wabikia banu ngewasi ya kuongela kana siya karau kedhea wani wa siya bikakuwe wa okeda ni wakilia na mukulia kana nutumia ndawasi ya kubanga usi agasi natumia na mukulia kana niwitha na mubiti isi edha wakilite ndindani mwitite uwekio edhaba undunida na mubiti isi ndesi ambeke indi ndende tenge waya kusia hata ndezi musi wako wikabalani edhaba undunida na mukoseye withe nina manya uni musi mwene ute kwenda ubalanika yase katika ipango yola kutwaana nimewa nite yuloa kusia siana ile tu lakini lama bikiba ndogana kambe kasi ya muka alioka na wala ndenda umanya ndeto isina ndenda akuiwa aikulwa na kila binda kulani mume kana notumia isi ubanga usi asia wanda tumia kendo na kimwe na mukula kana niwitha amukoseye bando aka change mind yake yuloa kusia kana kangi ine bawetha akilete kina ino kulete ati jamaa ino niwitha na mkoseye ndesi yase atinda kwanza mwitije pole sia undo utaisa azindesi kana bondo witha abitije ko amwitha sia weke onega na in case ugeda amubitisi atesi withe no amwekea na yini yokulete kata ninga na withe musi wake wina balana niba amakune mako no tailio uaratu kinu chambe mondo no athate manoke thia suowi karika mutwano wenyu mwabangine musi inya niba bikabando kambe kwa kwatikana mondo akaliuka niba tonyegana kedhape yundo jamaa ino yake mondo muko ethia baba imutumia nizome mwimami kwa niba tonyegana kedhape undo mondo muko woni jamaa ya behave whether asisi no kuona batena future ni wethia mondo muko amino sia peundo wa kuiwe ni muume wela na mutethezia makaya ngi ukila sia kibetu che taboke la yo na chatu kama kuono kela ndau kwata nacho no kela nitawagiti ya muthukumi etha meno mwe kana langi na maimalonje makamwendo kekala na mamioshago ni wela kibetu kibe undu cha kuiwe ni muume kekito mbaka chakola maundo onde mwana watu tetumutelesi muzi wake watuna balana nundu ena batana musi na YouTube nena na kana o kama kia koka na kibetu chake cha liu kile obau na niwangu enda ukule nundu ninaendete mwana kutetea aka niniza nundeba nene ubande ni wa makai mundu wanu dhata mana beni utu abangile tusiesa ni tano webika bando yasi hapana kauka mwane kianu ni Itumi siba ito no tuma mundu mkoa sense of mind ni watu nakanoka dhape undu uonie nyini kito ukule generally na kila kingi mundu umeono kwaze nuta tito ukule kibitikana kibitisia ugedha kei mutawasia mbaka ketia pole ona sia undutezika na aika kana ndaika na yatu kulete ati ni kata musi wakwa utanamba kubalana ini mutikise ndaki nuchu ukidhaumie ukiki akili ne na ukiswania na nundu jamaa ye mitambo ni ya Athiani YouTube nena ekita volume yonde ningana withe ne twa mutethesia simu ya kuithali ya utedi muno kwake ningana withe ne twa na musi unga mita yingi nundu akulete ni kata musi wakwa utanamba ubalana ndekwelewa nikibiti wabitisia ndekwelewa ni undu witha akikuie chakola ama undu wonde yani ndaelewa na elabe kinu kithuku duniani ni kunena na mundu kilete mundu tesi endata na mundu sutibu no nena na ni mundu moima akili zake si wasi onde lakini mukolete kindu akileto kila no tumeenda wasa kubangozi amenyamaza nini lana ubetizie no kilete hani we deal na mundu tesi wa mutoye ainena abikia bandu atikana nenae kana ni chao kumbe kizini ngwana tunene ni siondoso ni kana within twatete family ndi ni wakitindo cha Athiani sani ye akeli nambani ya 0703663183 na 0751992994 mizi ni tata kweta ne kaeta madhina you can imagine mondo toni ni simesilia ni make ni tuatwika ni twatani sia umombe ni thikwambelelia bangipa
na kila aume mewa mate yani nikumanyagana bekana wati abandu athi akambelile musio onge bandu bange ni zasi no bandu ala mande na umuya mutwe na baidi kila kingi na isie aume bebina mona manene ila kona mundu mume ainena agiye bya bikie mwisio aume mainena ne wiwa makiwa medho imo maya masiokete na nzini nanda medho imo mayone kana pepina nilo kona mundume akia ethia abikite mwisho kabisa ilo kona mundume ainena ethia mwisho kwa hiyo wananya labda mwana ono jaribite aka nene muka labda aka nene mabesho maki akamata kila kindu lakini bado ikazindika